ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯃꯤ ꯑꯃꯅ ꯅꯣꯡꯃꯩ ꯀꯥꯞꯄꯦ ꯊꯥꯡ ꯊꯤꯜꯂꯦ ꯃꯣꯛ ꯑꯃ ꯆꯪꯒꯜꯂꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯛ ꯇꯧꯕꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯔꯗꯔ ꯉꯥꯏꯕ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯀꯤ ꯃꯊꯧ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯣ ꯑꯩꯅ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯑꯃ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯁꯦ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤ ꯕꯦꯁꯅꯤ ꯑꯁꯥꯝ ꯕꯦꯁꯇꯒꯤ ꯍꯦꯟꯗꯣꯛꯇꯅ ꯀꯣꯜꯀꯇꯥꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯔꯨꯅꯥꯆꯜ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯥ ꯍꯥꯕꯤ ꯆꯥꯕꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯆꯤꯡꯉꯛꯇꯣꯏꯕ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯁ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯗꯤ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁ ꯇꯧꯖꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯇ꯭ꯔꯛꯀꯔꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯅꯨꯃꯤꯠ 22ꯅꯤ ꯆꯪꯉꯦ ꯍꯥꯏ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯗ ꯄ꯭ꯔꯣꯇꯦꯁꯇ ꯑꯗꯨꯗ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯛ ꯄꯨꯁꯤꯟꯖꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯀꯦꯜꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 22ꯅꯤ ꯊꯥ ꯑꯃ ꯐꯥꯛꯇꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯟꯗꯤꯡ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯌꯥꯔꯦꯛꯑꯒ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯏꯁꯤꯁꯨ this only happens in Manipur ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯜꯀꯇꯥꯗꯒꯤꯅ ꯑꯁꯥꯝꯕꯨ ꯂꯥꯛꯄꯗ ꯅꯨꯃꯤꯠ 2ꯈꯛ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯅ ꯅꯨꯃꯤꯠ 20 ꯆꯪꯉꯦ ꯁꯤ ꯂꯣꯏꯔꯦꯅ ꯃꯣꯏ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯃꯔꯣꯟꯗ ꯂꯣꯜꯂꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯏꯗꯣ is for all over India to see ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯃꯍꯤꯡꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯩꯅꯔꯤꯕ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯁꯦ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯪꯆꯤꯠꯇꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ 15 ꯑꯥꯒꯁꯠꯀꯤ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯗꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯚꯔꯂꯦꯞ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛ ꯃꯦꯃꯣꯔꯤ ꯏꯁ ꯚꯦꯔꯤ ꯁꯣꯔꯠ ꯍꯌꯦꯡ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯀꯥꯟꯗ ꯀꯩꯅꯣꯝ ꯇꯥꯟꯅꯔꯛꯀꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯗꯤꯁꯀꯁꯟꯗꯨꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯌꯥꯎꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯨꯛ ꯈꯟꯅꯔꯅꯤ ꯁꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯂꯥꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ 1 ꯄꯥꯔꯠ 2 ꯄꯥꯔꯠ 3 ꯄꯥꯔꯠ 4 ꯁꯨꯝ ꯈꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯨꯝ ꯆꯠꯈꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯩ ꯁꯨꯝ ꯍꯔꯒ ꯇꯤꯔꯪꯒꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯔꯒ ꯇꯤꯔꯪꯒꯥꯁꯤ ꯌꯦꯡꯕꯤꯌꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤꯅꯣꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯔꯒ ꯇꯤꯔꯪꯒꯥꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯁꯤ ꯀꯔꯤ ꯂꯩꯒꯦꯕ ꯁꯣꯝꯗ ꯐ꯭ꯔꯦꯛꯆꯔ ꯆꯦꯡ ꯂꯩꯇꯕ ꯐꯧ ꯂꯩꯖꯗꯕ ꯂꯧ ꯎꯕ ꯐꯪꯗꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯦꯜꯊꯀꯤ ꯕꯦꯅꯤꯐꯤꯠ ꯐꯪꯗꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯗꯐꯥꯎ ꯆꯠꯄ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯔꯒ ꯇꯤꯔꯪꯒꯥꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯁꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯁꯤꯅꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯇꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯂꯩꯇꯕꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯠ ꯇꯧꯗꯣꯏꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯤꯡꯇꯝꯕ ꯅꯨꯃꯤꯠ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯑꯁꯦꯡꯕ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯥꯖꯤꯜ ꯊꯝꯃ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯁꯕꯖꯨꯒꯦꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯅꯦꯛꯈꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯦꯒꯥꯏꯍꯜꯂ ꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯔꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ occasion ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯔꯥꯎꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯔꯦꯁ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯃꯦ ꯁꯦꯂꯦꯕ꯭ꯔꯦꯠ ꯀꯣ ꯕꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯍꯟꯊꯣꯛꯇꯣ ꯂꯩꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯪꯅꯩꯌꯦꯕ ꯃꯣꯗꯤꯒꯤ ꯃꯟ ꯀꯤ ꯕꯥꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯥꯅꯤꯡꯉꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯣ ꯋꯤ ꯗꯣꯟꯠ ꯋꯥꯟꯠ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯀꯥꯟꯗ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯇꯥꯖꯅꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯦꯟ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯤꯝ ꯃꯦꯗꯤꯌꯥꯅ ꯉꯥꯡꯉꯛꯄ ꯋꯥꯍꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯇꯥꯃꯅꯤꯅ ꯄꯟꯕꯤꯔꯤꯕ ꯑꯥꯔꯅꯝ ꯒꯣꯁ꯭ꯋꯥꯃꯤ ꯀꯥꯏꯗꯣ ꯁꯨꯡꯌꯦꯡꯕꯨ ꯌꯦꯡꯗꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯗꯦ ꯑꯥꯔ ꯑꯣꯜ ꯒꯣꯗꯤ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥ ꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤꯕꯨ ꯀꯔꯤ ꯍꯥꯏꯖꯕ ꯇꯥꯔꯦ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯂꯥꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯄꯥꯇ꯭ꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯨꯊꯣꯛꯑ ꯊꯤꯜꯂꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯣꯚꯤꯗ ꯐꯔꯅꯤꯅ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯤ ꯍꯦꯚ ꯍꯦꯗ ꯏꯅꯐ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯄꯦꯟꯖꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ independence democracy हाइबगी वहान दोक्से अखोई मणिपुर लेहनबियु हाइबने चेंग चाक तांगिबा गैस थाव पेट्रोल अदगी इकोनॉमिक रिप्रेशन अखोई लेरिबा अखोई इकोनॉमिक सेक्टर हाइदारेको पूरा फेल ओरिजिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अखोई करी पीबीगे एक्सेप्ट सिपाही अनो अनोबा कोबरा अदु अदा हाबी पिरकबको सिपाही हम पीबीरे याम पीबीरे सिपाही अदु मतम की पीस मील होइना मदुई नुपा मती अम फागम तौने मागे अमदि फाबनेको कायनाको अदुगी पॉडकास्ट में अखोई हराव से अमा फारे कायनाको अदु अखोई में नैना लेबी अदा खारेगा उ हायंग सितंग गारे सुमाइन तौने 15 अगस्त केनम हाइरे कायनाको सिकुंबा अखोई कय हाइतारे अखोई फुन जाय हाइतारे पुलिंग द वूल ओवर आवर आइज द पब्लिक आइज हाइजब तारे मसी म्याम जे अदुम तौं लेरिबो बट सि म्याम से चेंज हम पोरके हाइतागदि अखोई यंगर जनरेशन सिंसे मसीदा अखोइना फजना अखोई एडवाइस सजेशन पीबीदना द राइट वे हाइजब तारेको अखोई पोइबा आंगांग सिंग अखोई इचाइ नाउ सिंग सिदा फजना पीबीरा कानसिदा द वे फॉरवर्ड इज टू बी डन कनानो नो हाइ कान यूथ ने यूथ दे खना हरबो खoi तुए अर हुजिकान gi yam nuai jo manipur gi youth sing sim mayam sing juk huji comment to u phange tamen happy yam bi comment facebook ki social media comment se sidai sida government ki kanaram na kanam haigre makha ta ba comment me am je phajam yaudre adagi aduna adu haigre organizing leader adu haigre mayam ta pa comment sing phajare ana kari gi ma masi comment sing sina real life on onthoraba 2027 gi lagdori election sida tauta gadi adu ta gadi bjp in manipur ma yamna aruba serious film da laisu laigani hoi aduna politics ki wa amdi ore but nevertheless change am pro ke hata gadi it is to be done by the youths with guidance by the seniors tamani ko ta pi ga na hoi khangdoi ni ko hoi no ma sidai sida ko gi
Hojik Pabuda Tengmalasu, Tora Ibase, Tatar Satarapase, the Queen Yam, Kamina, Sina Queen Yang, we have Simayam, Higher Labasi, Matam do they do the talk of Matamda. State ki absolute Quigi subject with below and other sea state ki Makuta, my Makada, Sula later, but don't Quigi Matam Sangna, Uragalakusi, Matam do the Sumayam allow Kibasi, Quigi terroriski acta, Langana, condemned on Kudu Yampende, condemned to Comtonte, terroriski. Tawong sidi military action na pau kumpi ke damni military crackdown to godam ni ka haiba akoi gi sarkar gi akoi gi kaino ma figure kanu government ki magi target magi objective adu ka kari no habi sapsana adu official statement piu kan yam demand to ga matam do tawki adu bu matam hokre numit chama ga kuntane sure adu ga ahan ba election music fare se just project of lak se ge ja oda masi ekoina kamaina gingba masi investigation chi ke dum breakthrough ma khangin hawra pose ama phaba hawra pose smain ubaya bra loine involve to bodo mari me loine chingthora ka phaba do matam khra chang su do ma koina thajaba thamaga right kanone na lo baya bra kamain thanbini ge masi ge zeta seng ha kan de khoi gi law enforcement department hai tare ko law enforcers sing se India ke in sing se premier investigating agency hai tare national investigating agency NIA ge se se ya ma chobu role ne moi law je khoi gi internal gi ba external gi ba me am long mani ade tongan ba intelligence agency me am le khoi gi CID the SIB le ne ko military intelligence tongan ba pera amadi army gi le mai tongan ba intelligence wing le state ki le ri ko ana masi myam se gi akhoi gi police ka NIA ga su dum work to mina gani area sing sida ko state area state ki le concern sing khar sida adugu interdepartmental le information kyam share to na ge habas masi akhoi na khangmu jana te NIA na kamai to investigation to ge akhoi na khangmu na te magi de mai masai process am le ngani mai masai gi train tor ka ngot ni moi the every facility oi base moi the phange phone gi oi gera dagi kra wai da magi tracking to gera location phangera any financial gi oi ba involvement bank gi oi ba yeng ba ya ba loina ma moi gi khutta lai hai tare ko because carte blanche hai tare ko moi de any pamba akhoi gi number am e bi ya ba ka ngot ne hai ja ba tare adu oina mas oirasu akhoi gi agency amana paikalakpa thabak sida akoina mase je mare yelu budi yaro maramdi makoina in due process torpa adugumba kare haitare exercise amana haijaba tare ko adu accused amu oiri mase hujik suspect amane na hairi ko adu madugi matung sida suspect amdi phare hare kan sa mase numit trani koi police ta remand tor kan mai custody da remand tor numit trani sigi magi fact finding adagi mokoina interrogation to wo gera mo to wo gera follow up me am to do ni ko police custody le ngai sta aduna kamaina mokoina investigation to wono kamain to rokani ha bi koina khang mo pot mak tin natre adabu due process ha jaba tare chato investigating officer investigating agency dugi my credibility ne mana numit chama kunte something swagi manung da puthore Tronglaobi incident da suspect amane na ha adu matunga akhoi miyam na pamisdi ma mathandana akhoi tawbra keno se akhoi gi kai haitare attack se ma mathandana finance tawbra UK ni ma masa yawbra ma mafam du lamra natra haidi bom thamam du ma yawbra bom attack to ma yawbra yawdabra haidu gi wahang me ama leina hoi ma UK ne SSO ga ma ga hojik su tori kangu sing sing mai lena de khote nan shuni aduna maja hana criminal case a phar mi yo mani haibagi magi background haitare mayam di leire adu hire ga su miyam no hojik pame sidi miyam na khangning ba manipur miyam na khangning sidi kana actually involved to ga mi yang batanga tawra natraga atop mi yawbra mi yang batana karom di kumthara kan sida hoji haibu no pasna karom de la kan sida hoji haibu attack tormano ma mathanda gaim la akan dan rocket capsule bra ma loina mi dik yawdabra kana na madu de facilitate toy haibudigi actual akhoi gi investigation gi chap chawa report ne ba miyam na khaning ese ngasi gi de just kari haitare tip of the iceberg haitare manung de lei miyam na 90% ude
only percentage khara khatani khoi udori se adugi 90% ne bo ji NIA na mana dik tor kan sida chenabo wagera wagera fa dori se aduga logi matungina makoi chirak pidone angang ani legi da ba atop me am son me am si ga jaba tare ko aduna that is the process of the NIA gi magi leba tonga ma court na magi togora pa wild ni hajaba tare hojik haibu no pa se su phare haibu warni magi da makta su advocate ama lakto ni manam di ai client se la ni implicate to bi haina legal gi pot am de magi defense council hai tare ko defense council na mariyena ni adugi court yam le jagani whereas hojik legal matters lakta gadi khoi NIA na chap chaba praman hai tare magi court ta puthok pa ya evidence kak pa ya da evidence si puthok pa ngam na ta gadi ma su dum tan cha de bel thok ke who knows adu bu horen tamani na apet samira ani ko khoi na adumakti hayu di khang da bani na adu bu khoi na sum judicial process te yeng ta ga su mi ma se pha ta ga su until and unless he is khoi gi found guilty ko khoi gi beyond reasonable doubt hajaba tare adu bo odi ta ga di ma se innocent oi haina khoi dum presume to aduna monda khoi na phare hai ga su khoi na monda hekta loina ma yarabra hai kan sida man loina ma torabra hai bu si su khangdri haying in due process of law due process of investigation to ko ne ba ko aduna kari ma mana generally ba khoi gi tori ba thabak sing sida mi atopa akhoi na me ama yaw ren khalaje yaw ta ga di madu gi pot da akhoi na si ta ga di akhoi na hangai chingna mi pot si odera main mastermind yaw bra mastermind sing sina kari gumba tau ta ga di mastermind sing kana kana no implement tori se hai bu gi chap chaba akhoi complete report khoi ki charge sheet thakal to wala ngani da charge sheet am to su wali bani aduna yam sangba matamam wali ba ko aduna keno do hojik le film is the aina hajabdi investigation yengma tari crime se sigata sunna te tongan thodo me am laigre makhan mathen me am mi am sigam ni mi chani mi kyano mangri ni mi chani hen sigri ni ko tongan ba akhoi gi hoi incident sing se khara phaba le ta ga su makha da stuck or le ba ta ne lailon wi fi case ta nupa ang mon mati mano ma phai na hai ko madu su prime accused makti nate mo suspect ne mati nupa koi keno on gi mal dai ba koi gi koki on gi nupa du ne adaga mai ni pi ne mabani phare ga su mabani je direct involved to bra mi hat pa involved to bra ma koi gi crime du gi koi gi kari hai tare nature of my crime hai tare man perpetrate to kan sida crime yor ge sak thom ka tang oi bra natra ga sak thom hen mi pha man pin ma yor bra natra actual ka pa yor bra karam ba magi chang da hoji gi chena gi hai bu quantum of hoi punishment is adu fixed to do ni adu we ta gidi akhoi no yeng do si manipur ro thoi ba crime je ama khatara ha question bi wai ne ko hoi sin yam miyam nungai gi da ba yam heinous of crime am oi nupi macha mayam ga angang macha mayam ga jiri bam de mi taruk si gi bu su adu na kamai to gi ba hoi khara pha ri sing si gi makha ta ba si kai le gi sin yes mate tu ko ne ko urje mato na mi ko ni pha ya makha pha ya am du ko pha re adu gi makha ta ba investigation di krai cha ge sin matam sum delay tabra natraga khara yana na ba khoi bok sak thaki type ta ko no mai mi am gi since public is crying out for blood auta da khoi moi da kanam pi grase ngatang episode na ba na ta di masina questions me ama raise to tore masina heng khoi gi government si da kano ma lak pa ka ha tare opposition kangu da kudong sa pi gi ba gi le na ko hojik ti haibi adro akhoi investigation tori adu tori ada tori mi pha ba hore have sim at least government can show something natra adu makha ta ba deeper investigation gi cry yor ge have question jo ko khangning em ana manipur thoi ba crime jing di mayam yam re 2023 lak to je thousands of cases registered tor ba ne adu actually akhoi di hujik le film ji di crime ama khak na to manipur to ji pura akhoi crime world hai tar pula kan sida achum mana kaino ara mana kaino mathong maram khangda bida khara public attention si sida singin singin kharang tor kan sida way forward sida kaino bam em ta da do huji ha ba cases me am ji my natural course am sa khine tap thu na koi khang re ko it is not up to us kaina koi NI na te koi CBI na te adu maduna chasa ga ni chasa ta ga su actually akhoi gi
Manipur the Thuiba crime Miamsi actual Akoigi Magi can also responsibility Masi Kanana Pudurigishni. Yes. Adi responsibility Pudur Tagdi Manipur Habase dictatorship nate Manipur Habase Akoi Matomong Tohanba Lamamanate we are under a constitution Karama constitution how can India give them the constitution of the Akoji Chali. Adu Tagdi Akoina Masida Akogi liabilities fixed to the Canada Muslim. Of all happenings. Ama Kaxinatable, Mam Mams, Loyal Pukalakans, the Shigriva, Nagriva, Kunako Mam, Adu, the Mam, Volunteer Mam, Imamera, Mam, Iche Mam, Shwanadan, Labor Mam, Sigi, entire responsibilities of Canada Puduino. After the government of the Tagadi, Akoimiam, the Tagaliva representative sings, Akoi book, Napiu, Shenbu, Constitution, uphold of you, Akoi the labor, human rights, Mam, Akoi the Fangiva, fundamental rights, Mam, Akoi Pangana Vanihana, Akoi governmental Tazabatamakana, Akoi vote bigger. Adu Tagadi was it have a particular government to liability level or the Rahab. So liability has to go on Karama government Hakanda Paliba Langak to give Paliba chief minister to give Paliba concerned cabinet ma'am to give Makoi get responsibility not about all of this. And the bigger accountability has still to be fixed high never in Hadi. And was it community Amada community Amaga Sona Konaba Nuanda ma'am the lady. But larger when you come to the community am khaki mi am khak yaure haina khoi community me am we hector cannot to bose akhoi gi sideline to wa makhoi bu food hunting to biba ade makhoi da aduni adani haiba singse ai masi mdi ta seng ha kan da ya de ne khanje ko manam di mi khona aram to re maite am to me maite panganam to me nagam to me kokim to me kan entire community focus loina me ha to focus to bose masi me de to do ne phai ha ne khanje ko in the larger interest. Okay, thank you so much. Yang pesan tham video jana aku bara laiba do ko phatta tor mi ba crime cha thaba dudi maha crime tor bani hen identify to gada bani aduna aku gi kanup ta phurup ta ko ne base to da basu mo khalon se ma duga hojiki yang pesan tham bire ojana su laidi ba post da responsibility site to larger responsibility kana logo na form su le duga sigma post case ma am su lai bandana khara khara phara ga case sing se a kada yo po karam batang ka pulai gram no hai ba se am men man ta dan lai ra to ba jidi gi kai gi sathi ba case ma am thokre duna mayam se nga nga kyun them na appeasement policy na uchai boina khoi gi iwash ko na khara khak smain to bar hai ba gi post su sound pot am khak se lak tori duna makha ta ba investigation si kari no hai ba gi chok bo hang ni hujik lai se ane se do pabung su thambi khre masi se sakti sina ga do buni sakti se sina da bana sak mo chok mo maram su oire oja Paojel Chaoba lak se nem choja hojik se koina mu khatang ahong ba development ma hai tar ga di ngang han su statement da su hai tar chief minister gi Home Minister gi kulai phagat pagi matang adagi de koi gi highway de extortion to boda koi gi NSA ga pandana khot tawni kaina phungdura ko matang adagi de koi gi August ki nipa na ga chatla ka de Imphal Dimapur lambi gi hangtok pagi tawki matang tongan thongma debate me amam budi tawri tu na sigumba pot am khok rakpa se koina sai matang gi dum theng ba su theng na dum achumba track ama da lak ne na lobo ya bra kamai thambi ringa sa ai opinion dadi akoi gi miam gi public life public ki keno property adagi akoi gi basic ojeri ba akoi gi human interest haja batare ko masi myam se akoi gi matik chana phangan ba batare akoi myam se hingi ba punji meng ji kitang nuai na so hondong ni hingjage ha ba gi pot ne ai na su ai constitution na pi ba tawgunu taw we ro ha ba gi myam ni mutung inna akoi ju mingona crime taw ge ha ba nate taw jara ro ko adu ai ngona su crime thogan bre kan ha aina pami sidi ai quite basic oi budi no magi ai chara henda bama lere ko adu mathakta ai yum mathau tai natra adega ai gi health ki issues lakans da ai health ki kano ka pibi tai ngon facility ka pibi tai atari akoina adu hangi mathak tu da health kumba education kumba ko adegi ai gi le basic oi ba chana wa hai tai cheng moi ra moi ga government ni pi ni hai natra koi CM Haksil Tengbang ada Prime Minister keno yos na koi gi leidna anaba gi adagi sieng gi koi yeliba adagi education sector myam ji tang phata ja koi zum hingbe ya haban si myam ji la na koi di koi leis de koi di matham ka olaba koi punchi mai ngamane Manipur da bu hujik mi kya na business e pan chakole koi entrepreneurship develop tore akoi yam hui khong ni hingma nuai ba mong am da lei re akoi punchi meng ji very good 2023 mawang da yan nuai am da ne 2023 matung de nuai ha ba ji mi kana yaw no si da ha ko mi da hoi maybe 1% kuma 1% kuma si kana na khang re ko
power labor pasa paiba hanega du मैम लेंगोनी effect तो दबाई तारे but 99% the effect तो इन अकोई ना पामी दी basic कोई फंगम तो पकड़ दुने मतिक चाना कोई उंगाक्शन भी बा duty of the government आई सी इतना ना ngakchen bai sine ai isagi basic oi jawai ngam jabu to ni ko natab da ai ngon mi ma na no ka pe thang thile mo om sangal ha ta gi ai protect to busibu khoi law and order ngai ba police department ki mathong tra ai na business am to jage ai gi business se Guwahati base ni Assam base tagi hendok na Kolkata ni adagi Arunachal adu da habi jabi mem lai kan sa ai gi chingak to ba kai hajab ta product sai ta adu gi business to jage have kan da truckers mem numit kuni thuni change hai nan gi labor kanosida protest da ada mapan gi akoi gi chak pusinjari ba driver sing akoi gi local gi labor driver sing se makoi na numit kuni thoini thamar phak tuna akoi gi funding chit sida akoi gi awaba mayam mayok na kan se lambi da yari aga labor kai su this only happens in Manipur hai tare ko and mayam na hai ne wa adagi Kolkata da gi na Assam bo lak bu da numit ni khak sang adu se na numit kuni sang si lower na moi hini mon the lola kans da thagal lai do is for all over India to see kai gi no kan akoi Manipur le punchi mai ji kai no ana hoji ki le ba ngasi gi akoi na nei nei ba discussion je hayeng hang site akoi gi 15 August ki wangang ma kan dong madu overlap to ne public memory is very short hayeng hak le kan kenam tan na kani adu ki discussion na among yaw goni adu am khana ni so do akoi gi lila gi part 1 part 2 part 3 part 4 sum khai kan sum chakhi ro har ghar tiranga da to juni dai sum har ghar tiranga na to kani har ghar tiranga si yem yu ne akoi som da akoi kari no ba akoi na har ghar tiranga gi wan dok si kai lege som da fracture seeing later ba phau leida ba low u phang da ba adagi health ki benefit phang da ba isagi yum da gi thok pa kan da isagi lambi isagi national highway da bo chat pa ngam dra ba duda akoi na har ga tiranga gi wan dok lai version wan dok mayum lai taba da ka ga akoi na celebrate to this bo akoi ning tam ba numit ai do aseng bu oi bra na tha akoi ji adum phadal thama kan subjugate to kan oppress to kan nekar kan sega la kan adu gum ba gi kano ra akoi gi kari hajaba tare occasion am oibra akoi haroni ngai am oibra India gi rest of India me celebrate ko but Manipur de akoi adu wan tok to leibra haibu gi acho wang am yam hang ne Modi ki man ki part akoi taning ibra no we don't want akoi tasina kan personal ta ning re to wan ba mainstream media na ngang pa wai ko ji ki tamani ne pambi ba anam Goswami kai sungeng mu yeng de koi kai ha ta ga moi they are all godi media ko ado ta ga Manipur si da akoi to bi si bu akoi si bu kai hajab tare COVID la ka ans da patra me am putho thello hai ba kangu di ma akoi dum oi ra ha bi wai ne COVID phar ne na ana akoi we have had enough akoi depend jare ana independence democracy haibagi wahan dokje akoi Manipur da lehen bi haibane chieng chak tangi ba gas thau petrol adagi economic repression akoi ge laiba akoi gi economic sector haidar ko pura fail or is the government of India na akoi kari pipi ge except sipai ano ba cobra adu ada habi pirak ko sipai am pipi le yam bibi asi sipai de adu matam gi peace meal loina es madu no pa mati am no pha gam to ne ma amadi phar ni ko ka na ko adu gi podcast me am khoi hara sa si ama phare ka na ko adu khoi me am nei na le bi ada ka re ga un hayang sitang ga re un sumai to ne 15 August ke am hai re ka na ko sikumba khoi ke hai ta re khoi gi fun jai hai ta pulling the wool over our eyes the public eyes hai da ta re masi me am je adum tong le ri but si me am ji gi change am por ke ha ta ga di khoi gi younger generation sing se message da khoi na phajna akoi gi advice suggestion pibi na the right way haje batare ko akoi poi bangang sing akoi isai now sing sida phajna pibi la kan sida the way forward is to be done kana no ha kan youth na ne youth de kana hor ko tu ar huji kan gi am noi jo Manipur gi youth sing sim mayam sing suk huji comment ta u phangyo ta ban happy yam bi comment Facebook ki social media comment sida sida government ki kana ram na kanam haigre makha ta ba comment me am je phajam yaudre adagi aduna adu haigre organizing leader adu haigre mayam tarpa comment sing phajare ana kari gi masi comment sing sina real life on thorawa 2027 gi lagtori elections da tauta gadi adu ta gadi BJP in Manipur
yamna aruba serious film the lay should laygani hoi aduna politics ki wa amdi ore but nevertheless change am proke hatagadi it is to be done by the youths with guidance by the seniors tamani ko tak pi ga na hoi khangwe ni ko hoi no makha taw mem tak pi do ni amain to kan the media ju so role am le hujik le report sing hayeng the way forward se cd ta seng ha kan the hoi mem se mid mai pang matam di yore hai smai tham jage okay ja yam phasan tham bi ja na duga yamna chumba wafam am hairaga di issues after issues sai ta hujik se mathang chongbu issue oi su maru be issue su mathang sum nanjin raga chat pe wafam se lei bendana amu issue mana nanjin gim dana sigi pot se ma ko da dum katang Tronglaobi gi sisu ni akoi gi yamna chap lepaga leiro matung da mo akoi gi sigi phaba se gi matam du da kayam na burning oi ki se koina khange lailwan bai fe gi ade hujik su asi bak chang lodana khotana leiro pot ne duna sigma posing gi da bhargar tiranga gi taw gi bhargar tiranga gi tiranga du thetna ba yum leitaba thousands of people koi gi displace ora hujik lei ne duna wahan thok yahuda ba haita du pot am su hujik yam thina oi re du bu Tronglaobi si sam la e duga ai oza kan huda oza ma ge lak sening su ja taw lak se ge oza oza duna hujik se pabung na so khoi kai daw ba yai ha taw ba yam ba sing de haita si smain taw ragadi chanchilagadi yai adu bu taw da thabok oina pakat da awat pan hen ba dui pot tu lai re aduna hujik se oza na so mang na pan bi ki ha po se tip of the iceberg ngan chu hai bi ke duna mayam sina singna ba machi drama taw sinai ra ka daw no kai se adum hangi hujik so khoi ama phara gos me thaja ba du di ko gi percent kyam mioi ba khoi gi kan praja sing thira thaja han ba ngam dinu ha bi se pot amani hade hamu mutum lak pan duna hai ba han ba ngsi gi first rsc yam sing hai ta re koina hangi ba question sigi masi ki answer dune na kan lo ba ya bra kana che ne du ta we da toy mem hangi ba na tra kan hen na mayam da chingna ba hai ta re phauno ma sa ama oiraga tok turi bra ka hai sine kamai thambi ni ga wayam ngani nge ta go phare si wai sin ta ai hai jage khoi pam khangni si keino ai sai won di ai person hai jage khoi gi May 2023 ko sida hore June July so sida Federal Commission of Inquiry ama CMA ko 3 mi ohum sawa amana Chief Justice Oramba retired Ajay Lamba ko Magara Chief Justice or matung su ga ba retired matung sida mi ohum commission ama CMA Manipur gi incident sim manung matung tikal lo na mo deadline nam pi tha taroki ha Thalo ki bid deadline su lan thok re kuile 2026 ne ko ajay taw mi thok re hoje have justice or lamba su ma su tok re hoje have ka kan stegi commission stegi balbir singh nang la ko ma su pi gidan hujo pi de ata Manipur ngi sa in higher liability kana fix to the government fix to the adu tai kana mai le na inquiry ne puthok daw ne Siri qualiba 6,000 cases mi chani hena siriba 70,000 displaced oiriba sing sigi kana na over responsible puduche sigi responsibility puna ba hujik Tronglaobi ki su part and parcel ne ko hujik ha sida adu ta gidi hujiki commission of inquiry ki report puthopiro osne wa hida adu par se yeng se kana na kaino no adu di puthokte sum losa thami matang tit bit here and there machet masa khan lang thoka no miam kho masa jano haido adu gi pot di ako ju yeng da ware tawge ta di matik chawa inquiry report puto pio okay oza thank you so much oza kan oza ma ke lak se ki oza